Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Zdaj, kakšen je obisk pri zobozdravniku, je odvisno od vsakega posameznika. Ne vem pa, če poznate zgodbo o tem, da obstajajo tudi zobozdravniki, ki vas pravzaprav nadzirajo, če lahko tako rečemo, celo življenje. Zakaj, kako? Danes seveda v naši družbi dr. Zdenko Trampuš, ki nam bo tudi več o tem povedal, torej o edinstvenem konceptu njegove klinike in zakaj je pravzaprav doživljenjski monitoring oziroma nadzor po slovensko tako zelo pomemben, ko govorimo torej o zdravju našega zobovja. Ob njemu seveda danes tudi Boris Kopitar in pa gospod Ciril, oba dva seveda pacienta, izjemno zadovoljna pacienta, je tako? Nekno se smejita tukaj, tako da predvidevam, da sta zelo zadovoljna, ne? Tako, doktor Zdenko, če začnem kar z vami, torej, zakaj pravzaprav gre pri konceptu tega življenjskega monitoringa? Pa prije svega moramo reći da je Dental Spa jedan koncept koji sam, ortoimplant Dental Spa je koncept koji sam ustanovio još 2010. godine i pečatom međunarodnim zaštitio kao jedan apsolutni koncept, intelektualno vlasništvo. Torej, za jedinstveni koncept, ne? Tako, jedinstveni koncept. To je znači pristup pacijentu koji je cijelokupan. Znači, od samog začetka našeg rada i našeg pristupa samom pacijentu u prvom našem susretu pa do onog kraja kad smo mi završili taj protetski rad, međutim ni to nije kraj. Ker vi ste v prejšnji oddaji ravno o tem govorili, torej operacija, kako se je izgledalo, kaj se pa potem dogaja? Tako je, znači upravo postoperativno i poslije kad smo završili i protetski taj rad, naš posao nije gotov. Upravo zato uveo sam i taj monitoring kao dio Dental Spa pristupa, što znači da je i nakon završenog rada naš rad na pacijentu se zanavlja, kontroliramo taj rad svake godine jednom. Kako bi on bio što dugovječniji i kako bi on što duže i što kvalitetnije funkcionirao u pacijentovim ustima, a naravno na zadovoljstvo svih mojih pacijenata koji su u protokolu Olonfora. Vas smem še vprašati, preden gre naprej, seveda potem na čista prave izkušnje, ki ste jih sama doživela. Doktor Zdenko, kako pravzaprav pomembno pa je ta monitoring, če gledava, ali se lahko kasneje zaradi tega razvijajo kakšne težave? Pravzaprav to je eden izmed glavnih razlogov. Tako je, dakle, da se ne bi da bi se prevenirao bilo kakva komplikacija, bilo kakvo unetje, bilo kakav zastoj u vašem komforu življenja. Dakle, mi uvađamo upravo taj monitoring, nadzor samog rada jednom godišnje kada pacijent dolazi, prilikom čega mi ne samo da to pogledamo i kažemo ok, sad je to u redu. Mi to pacijentu izvadimo iz usta van, vrlo jednostavno je na 4 vika, damo u laboratorij na profesionalno čišćenje, uređivanje i vraćamo pacijentu natrag u usta nakon što obradimo područja oko implantata sa jednim gelom i pacijent može ići kući. I tako ponavljamo svake godine i na taj način naši radovi besprekorno funkcioniraju. Evo, gospodin Ciril je od 2017. gospodin Kozik je od 2019. Gospodin Boris Kopitar je od 2019. Tako da, evo, mislim da imamo jedan već duži slijed, ne samo gospode koja su ovdje u studiju, već i ostalih koji su prije njih bili u mojoj obradi u ordinaciji. No, jaz sem seveda opazila, ker smo bili v zaodrju, da ste pravzaprav postali res zelo dobri prijatelji, ne? To je mogoče tudi ena taka stvar, da se pravzaprav res zbližate s svojimi pacijenti, ne? Tako je, mogli bi reći da ja u stvari imam jedan klub Olonforovaca i tako koji jednom godišnje mi to obnavljamo naše i prijateljstvo, a na koncu konca sve u svrhu dobrog zdravlja. Super. Boris, če vas smem kar vprašati, torej, vaš kontrolni pregled je bil torej po 6 mesecih od same operacije. Kakšni so občutki, kako v bistvu zdaj se pripraviti na to, glede na to, da veš, da ti bojo torej vse ven vzel, vas tako spavajo, kakšni so, kaj boli, tako čisto konkretno? No, poglejte, takole, boli ne. Nič. To je, kot je rekel gospod, na vijakih, nobenega problema. Tam imajo tvoje zobe, ki ti jih tisti čas, ko ti po Zagrebu 2 urice malo španciraš, ko oni to delajo v teh laboratorijih. Da lahko hodiš, ne doktora, to odpade. Ker
Pa še nekaj zanimivo, ne? Eno je izgled, drugo je pa tisto, kar ti, zaradi tega sem jaz zato, da vsako leto pridem dol ali pa po 6 mesecih, najprej po prvi operaciji, zaradi tega, ker ti lahko veš, kje bi se ti lahko zob zlomil, ker doktor je enkrat rekel, nisem jaz naredil zobe zato, da se boste vi z njim slikali. Jaz sem jih naredil zato, da bodo to vam služili namenu. Za res, da boste lahko, jaz lahko ugriznem v krčem, v lešnik, v karkoli, no, enostavno res. Ali lahko si slikate. Ja, lahko se pa tudi slikamo. No. In zanimivo, ljudje pa predvsem pravijo, ja, a to ti zvečer nič ven ne daješ, to ne daš nič na protezo, ne rečem, to je eno leto noter, zato imam pa tudi monitoring, da bo gospod doktor videl, kaj se spodaj dogaja, ker to je tisto, kar mi dva kot pacienta ne moreva nič narediti, če bi spodaj začelo nekaj boleti. Ker jaz mislim, da gospod doktor pričakuje, da če me bo začelo spodaj pa res kaj boleti, da bom prišel nemudoma ali pa kaj kmalu k njemu. A je tako? To je sodelovanje pacienta z doktorjem. No in še nekaj, to, kar se spodaj, ker se nič ne dogaja, si lahko vedno znova zadovoljen, da je tako. In se pravzaprav veseliš tistega letnega pregleda in njegovih besed, ko bo morda rekel, vse je v redu. In za prvič, jaz sem bil samo enkrat, ne, zdaj na tem rednem kontrolnem pregledu, je vse v najlepšem redu, pa še nekaj je zanimivo, kar tudi ne nazadnje klubovci vemo, da ima on za seboj zelo, zelo uspešnega sina, ki je čisto na koncu tega stadija, da bo nadomestil svojega očeta tudi pri monitoringih naprej, ko bo ta recimo z roko v roki sodelovala. Apsolutno. A je tako? Apsolutno tako. A je že daleč vaš sin? Je. I dalje će biti na toj liniji, i dalje će on preuzeti svakako taj monitoring pacijenta kad dođe vrijeme, kad stasa. No još dugo vrijeme ja ću biti prisutan u svim vašim životima i vi u mojim, tako da ćemo se lijepo i dalje družiti i održavati vaše Nadaljevanje sledi, ne? Vaše zubno zdravlje će i dalje biti u našim Lepo. Ciri, vi ste pa že dlje časa pacient, ne, torej 4 leta, če se ne motim. A ste imeli v teh 4 letih čisto kot pacient, torej, ki ste si napravili to zadevo, kakršnekoli težave, da ste mogli kaj vmes skočiti, ste morda kakšen kontrolni pregled celo preskočili, pa se to ni skazalo za dobro, oziroma ste kasneje šli, kako je s tem? Povejte, kako vzdrževati tako stanje zdravo? Torej, jaz moram reči, da sem maksimalno zadovoljen. Res je, da sem prvi 2 leti hodil na vsake pol leta na pregled. Seveda, ker je bil kar težak operativni poseg, pa je kontrola vsekakor dobrodošla na pol leta. Zdaj sem bil letos zadnjič v marcu, torej na 1 leto in v bodoče bo tudi na 1 leto, tako da jaz sem najbolj vesel, ko zjutraj pridem v ordinacijo, ko me gospod doktor Trampuš. Dobro jutro, gospod Ciril, kako ste? Torej, on vsega pacienta tudi pozna po imenu ali priimku. Sem rekel, da sem dobro, da se dobro počutim. Seveda, tako kot je Boris omenil, potem traja ta procedura nekako 1 uro in po 1 uri smo spet v stanju, kot smo bili pred posegom. Pa potem rečejo, vkolikor bo slučajno kaj, se oglasite, drugače se pa vidimo čez 1 leto. Seveda datum kar malo pozabim, ga moram dati kar v koledar, ker 1 leto je kar nekaj, včasih pa tudi hitro mine. Tako da jaz na moje zobe pozabim, seveda ne ob čiščenju vsak večer, pa ob zaužitju kakšne razkožila, ki seveda je potrebno, da neguješ zadevo. Vesel je verjetno, da ne kadim, torej tudi kadilci imajo svoje slabosti na teh področjih implantantov, ampak jaz se dobro počutim in seveda čez 1 leto se pa zopet vidimo. Super. Doktor Zdenko, če govorimo zdaj torej o 1-letnem kontrolnem pregledu. Zdaj po vaših izkušnjah, zakaj je to tako zelo pomembno? Kaj pravzaprav lahko v 1 letu narobe? Kaj se lahko zgodi? Pa da pacient recimo tega ne opazi celo? Pa moramo biti iskreni i reći da je inače preporučljivo da je godišnja kontrola zuba od strane profesionalaca, od doktora preporučljiva, da ne bi rekao možda čak i obavezna, ako želimo imati svoje zubno zdravlje od početka do kraja života sa svojim zubima. Međutim, kad dođemo u jedno razdoblje kad smo iz bilo kojeg razloga izgubili te naše zube i kad smo dobili mogućnost imati ponovo nadomjesne fiksne zube,
koji se ne skidaju, sami ih ne skidate, već ih imate fiksno cijelu godinu na sebi i brinete o njima na najbolji mogući način, naravno u vašim mogućnostima i vašim spretnostima, jer nismo svi jednako manuelno ni spretni, pa ne možemo očekivati ni individualno održavanje svakoga jednako. Ali zato smo mi profesionalci ovdje da to jednom godišnje obavimo na korektan, pravilan način i da to vodimo brigu o svom pacijentu. Isto tako volio bih naglasiti da pacijenti, godina dana brzo prođe, kao što je gospodin Kozik rekao, ali ako i koji od pacijenata zaboravi, evo mi imamo u evidenciji pa nazovemo i podsjetimo, bliži se vaša godišnja kontrola, eto nudimo vam datum po vašem rasporedu kada vi možete da dođete i da obavimo ono što je izuzetno potrebno kako bi vaš rad i dalje dobro i dugo funkcionirao. Isto tako moram naglasiti da prvo, kao doktor jesam protiv pušenja, ali kao bivši pušač ne mogu biti takav pa zamjerati mojim pacijentima koji su pušači. Nego Kaj je problem s jednostavno, kajenjem, doktor pa Zdenko? ja bih rekao nakon operativnog zahvata i nakon zacjeljivanja što se mog protetskog rada tiče, ništa osim malo dima na njima i nikotina. Znači treba ga samo dobro redovno čistiti. Ne ulazim u druge nepogodne stvari koje čine cigarete našem zdravlju, ali što se samog rada tiče i naših usta, ja bih rekao da tu nekakvih velikih kontraindikacija nisam primijetio, naravno nakon što su zarasli implantati, nakon što je sve završeno u protetskom radu. Nakon tog perioda ja nisam primijetio da se nešto spektakularno dešava na implantatima, a niti na protetici, osim malo promjene boje koju ćemo naravno očistiti na godišnjoj kontroli. Tako, zato je treba pa hoditi. Boris, zdaj mislim, da je torej pri implantantih glavna funkcija ta, da lahko spet žvečimo, ne? Torej, da imamo dober ta žvečljiv ugriz, kako se reče. Kakšni so občutki, torej, ko ti ustavijo implantante, ki niso tvoji, torej, kako pravzaprav to sprejmeš, kako se učiš, a se moraš učiti spet žvečiti, je to težko, se lahko mogoče celo ugrizneš, kako je s tem? S temi prvimi občutki? Ne, zaradi tega, ker enostavno s temi umetnimi zobmi se moraš naučiti jesti. To traja recimo 14 dni po tistih končnih zobeh. Ne? Pri unih prejšnjih plastičnih, kot reče gospod doktor, tam pač tudi takšne malo manj trde stvari, recimo ne moreš ravno lešnika pregrizniti iz lupino vred in tako naprej, ne? Ker s tem bi ga pa skoraj lahko s temi pravimi. Ampak enostavno je pa tudi to res. Gospod doktor je tudi strokovnjak in zanimivo, ne? Sploh nisem nikoli pomislil, zakaj smo imeli mi sploh 8 zob in da nam te osmice te prve ven letijo. Ne? Zakaj? Ker ne moramo ščetko tam zadaj in tam se nabira hrana. Zdaj, doktor določi glede na obliko čeljusti, koliko zob boš imel levo, koliko desno in baje so tudi taki, ki imajo na eni 6, na eni 7. Ne? Nikoli pa ne 8. Ne? Pa uglavnom izbjegavamo i 7 i 8, ali ako je moguće napravimo ovisnosti o dužini čeljusti anatomskoj, kao što ste naveli anatomskoj specifičnosti same čeljusti, tako se i napravi. In moja izkušnja je, da je fajn, ker imam konkretno jaz imam na vsaki strani 6 zob, od enke do šestice, ampak za čiščenje krasno, zadaj čiščenje krasno in še nekaj. Hrana ima v ustih več prostora in jezik ima več prostora, da to hrano obrača in jo podstavlja pod zobe. In na čem sem jaz recimo bil zadovoljen, ker je zdravnik tolikrat poskusil s tistimi poskusi, kje so te prednje zobe. Da jaz recimo lahko tudi kožico tule odgriznem, če je treba. Ali pa kaj se jim hočem reči, ta stik. A to spada u nepodesne navike. To ne bi trebalo. Ne, nisem hotel reči, ampak tule na vogalu. Nohte pa vprašanje, če bi se dalo gristi, ne hecamo. Lahko probate, ne? Zakaj pa ne? Praktično neuničljivi. Ne? Ja bih samo još volio dodati da se sa ovim umjetnim zubima, dakle koji smo finalno napravili, jedan oprez iz razloga što se moguće gristi još povećanom snagom. Di je razlog? Okay. Razlog je u tome, znači u našem neuromuskularnom sklopu, znači u našoj provodljivosti osjeta
od organa žvačnog do centrale, do mozga. Dakle, mi nemamo više svoje stalne zube preko kojih kvržica se u obraz gdje su receptori prenosio snaga ugriza u centar žvakanja. Međutim, dakle, mi žvačimo na neki način po navici, po inerciji. Znači, moramo biti oprezni jer se pritom razvija povećana snaga ugriza. Možda bi neki mislili nemaš svoje zube pa žvačeš sa smanjenom snagom. Ne, upravo obrnuto u ovom slučaju jer imamo čvrst oslonac, implantat koji je srasao sa kosti, znači nema prirodnog zubnog amortizera i žvačimo sa povećanom silom. Iz toga kažem, previdno, ne, kaj dajte usta i kako oprez grizete. kod tog zadnjeg finalnog rada, ljudi se naravno opuste, dugo nisu mogli jesti, dugo nisu mogli uživati u hrani, u svemu onom što im se sad vratilo, pa onda mali oprez u početku ili kasnije se ipak to sve, kao što je gospodin Boris rekao, dođe na svoje kroz nekakvih 15 dana i starira se jako dobro i taj osjećaj. No, zanimivo, recimo včeraj sem jaz jedel konkretno črne olive z koščico notri, ne, kar pomeni niso bile čiščene, v solati in v tej mešanici sem jaz takoj občutil, zob je občutil, da je Absolutno, tam koščica in potem jo dobesedno lahko čist do obisti jo obgrizeš, zato ker imaš močen To so ugriz. pa vaje, ne, Po torej mojem to kar že sprejmeš. počlo pa tudi ne bi, ne? Nikoli se ne ve. Nikad se ne In kaj takrat naredite? A ako se bilo šta desi, ja kažem odmah pacijentima, dođite, napravit ćemo, Tako je. popravit ćemo, zubi su na vama da vi uživate sa njima Tako. i u hrani, i u ospihu, i u životu. Ako se nešto desi, dođite, uvijek ćemo napraviti za vas najbrže što možemo prvu pomoć koja je potrebna. No in tisto spredaj, kot sem rekel, tudi te koščice, kakšne piščančki pa tako Aha, radi naprej. obirate, se, ja? Ne, se da zelo, zelo natančno narediti. Imate tudi vi tako Je tako, občutek? je tako, ja. Res. A ne, da se Mene da pa še lepo nekaj izjemno obgledati. pomembnega zanima, higiena. Torej, koliko se spremeni sam postopek čiščenja zobovja, torej, ko imate enkrat implantante? Na kaj morate biti pozorni? Kaj je drugače? Je sploh kaj drugače? Ja, malo je drugače. Seveda, predvsem moramo biti pozorni, da nekje hrana ne zaide. Torej, da hrano probamo poleg krtačke, ki jo uporabljamo, seveda imamo neko pumpico, s katero potem usta tudi razpiramo in pa na koncu z ne razkožilom, ampak kot se reče temu ustno vodo, jih splaknemo zvečer, seveda enkrat na dan zvečer to izplaknemo. Moram reči, da je treba kar imeti higiena, mora biti na nivoju. Torej, se jo tudi sam želim, zato ker vem, da potem ne bo težav. Vkolikor se pa kje hrana zadržuje, pa vemo, hrana pač ima svoj proces Se razkraja, ja. in seveda jaz s to pumpico in z navodili, ki sem jih dobil prvi dan, to spoštujem, pa moram reči, da je doktor, ko pogleda moje zobe na kontroli, kar zadovoljen. To pomeni, da lepo skrbite. Ja. Ste lahko ponosni pa tudi nase, ne? Ja. Izuzetno sam Doktor zadovoljan Zdenko, i ponosan vse na dobijo takve pri vas? pacijente. Je. Ja, verjamem, da vse te pripomočke lahko dobijo pri vas, torej pumpico, vsa navodila za čiščenje. Apsolutno sve pacijent, kompletnu skrb i kompletna uputstva, navodila, sve dobi kod nas u Orthoimplant Dental Spa. Nijedan pacijent ne odlazi bez da je dobro upućen, dobro informiran i sa dobrim preparatima opskrbljen, kako bi se sva ta higijena koja je potrebna da se provodila svaki dan u svom domu pacijenta. No pa mogoče še dve stvari, ki ju jaz pozdravljam zdaj potem, ko imam končne zobe. Ja. Prvič, nobenih zobotrebcev ne potrebuješ, To je res. zaradi Aha. tega, ker Res. ni vmesnih prostorov med Ali zobmi. nitke ni treba. Ne, tudi nitke ni treba, ker enostavno Pa se švercate v bistvu. res Super! To su prednosti nad Prednosti, prirodnim ja. nad naravnim zubima. Ja, to so res. Gremo vsi na to so tele res- zobe, kaj pač more. Torej, Orthoimplant Dental Spa iz Zagreba vam res ponudi izjemno možnost, predvsem smo danes govorili o konceptu doživljenjskega spremljanja oziroma monitoringa, ki je za edinstven koncept, ki ga dobite le pri njih, zato seveda razmislite o tem, kako zelo skrbite za vaše zobe in če morda premalo, potem je verjetno dr. Zdenko Trampuš pravi naslov, ker če se ne boste vi prišli, vas bom poklical, tako da ne morete mu videti. Hvala lepa vsem. Hvala Hvala lepa vam. tudi vam. Prosim lepo.